Hello tuni Kuki news in bezose na bon chaven lem ne vin tunin zong igam sung inam sung din mun ho hi mi pin het team na diu le het hil lo na diu wa hilchit na in bolkit no hitin tuni 26 August 2026 a hita in kum ki chai ne ding zong hi lali hambo hita in September October November December lali bo hita in hi ji chun ai the ai le kanami te ho 2027 ahung thun ka be a hi neu cha be ki hial na ine yuwa igam sung inam sungin gen thei ha asat na ito 2026 sunga igen thei na ho akile thei na ding te ya hi pan ilau angai ti chu a hi in tuni i topic deu a hi le CRPF hon combing operation a bol jing of ti ho zong hi mo a hi in amasa a jong chu anaki saita in nga in la lo ahung ki hala mi pi ahung ki su uboya patna cho anaki saitan hi chiwa hi CRPF ho khat jong ki tong kha a hi ji chun center force ho in I chan ge ham khana hi pan ahin la wa gam sung ho hi operation phateta ahin chil ha pi deu a hi in izi chun ama ho lang keu a hi pon e ho lang jong hi ahin to kha te deu a hi in ei ho nam sunga pan la ho zo si jong phateta in ki veng phau hi tin ichi I theo angai tai tua hi to gon thil gon khat inei wa hi la chun civil organization type ma hi na to phat a hi na ji chu state force a hi in center force a hi in se pai ho hi tammo mo a hi ta ji chun mi ham khat a hi lo le nam a dinga panla a thaldom ho tu a hi kiven na ding jong thil ha sa a hi ji chun a hi the a hi le I pandan pau hi lung gel phateta aneya to go nei phat a hi ti jong chu in a phone saw a hi in hichi dung zu ya chu EPP thil so ham ti ho jong hi in se hoitin chule Kuki CSO hon jong 11 IRB tengnopal gam kaya koiding saivom kho a koiding ti a to gon ne ya hichi 11 IRB battalion khat thai na dinga to gon anei ho pa hi Kuki CSO tengnopal hon jong nasata lo na ding te ya hi ado daluvin a ding hi a demo le ve ti ho jong hi mu a hin ama hon jong le kha in sovin hi chi chung changa jong hi mi pin I het thim na diu le pan ila ding dan ho hi ilam kai ho in thupon a hin nei dung joi wa chu mi pin het thim na diwa hin hil che dewa hi amasan tu le tu a center force le state force ki tho khoma muntina CRPF khat ke to kha na chunga ama hon jong tu a hi operation na sata bolwa in hi han a hi lo le gam sung hi jong le phateta hi checking a bolwa operation a bolwa thil dan ho a hi lo le mi phalo ho ma do na ding te a hi to gon anei wa gam sung su thin na dinga hi operation achi ha pi jeng a hi in tu ni chan ge awang hi Taphou leng mai ho kho operation abol na wa hi chi ki mando iti chat wang cho ki munai po in hi jong le ani a hi ama hin kho le veng ho hi phateta operation abolovin hi chi a hin bol zo tiang le gamla jong a hin bol na lai deu a hi in hi ji chun ama ho keu a hi pon e ho jong I chan ham khana a hin to kha ding a hi ji chun kanam mi te ho ikiven phat no angai ti jong chu I ga phon no hin nge chi Taphou leng mai hon kho a hin hal na chung le lep len wang kho a NSNIM hon attack ahin bol na chungwa ko tu in zong dem na thupon ahin bolin press condemnation ahin bolin ama hon anasaina wa cho a hi le tu a Kuki Chate hin gamle nam kicham ding deina na ka to jingo a hi in ahin la wai khem chan in ngi chi to bang to gon ahin ne ya movement highway ho ahin hondo a hi chi to bang thil so ahong ji in checkpoint di lo ta nam dilonga ho na sanjong sumang zo lawa Kuki Chate gam sunga
hita boina jing hi aman ahin pat do hi ti ho chan ge jong he asevin ahin la mi mo chu e ho mama hi win na hi jong le to ko tu hon press condemnation ahin bol now chu mi pin iga het thein diwa iga phone ahin chule Sadar Hill sta chapa hon jong press release kat ahin bol ve ama ho thu phone hi analin hi chi to banga hi nam sunga CSO lam kai hi han inam sunga nam sipai ho hi jong lawan hi chi to banga hi ki chi chat na thu hi ngam pil pila ki sei ngam han lang hele igam sung inam sungun boina ha sat na ito na ho jong hi lo mai the min jong za na ap the a hi na hin la ni chi to banga thu phone inei theilo ji wa hi igam sung inam sung hi mi noisi ki changji kampha I hol wa thu iseyu jong la anem lang I hol ji wa hi tu ni chan ge ya hi koiman ei ho thu seile la sa ho hi koiman ina sa pi lo hi na hin la tu nia Sadar Hill sta chapa ho kiti hon press release ahin bol na pau hi ga veleuhan aseyu hi sei hoi le jeng wa hi in kei hon hi chito banga Kuki Chate Taphou wang ho a in le lo hung ke hal pe a to gon hung ke nei ho sangta in dem na ka boluvi kei ho hi chamna dei ka hi win Taphou le kom la a cheng mi pi zo si dam sel lungmong ta a chen diu hi kei hon jong ka dei sa wa hi in a hin la tu ni a hi chito banga kachana ga hon to gon nei nei wa agam kai sunga cheng ho lungmong hlomonga cheng thei talowa gen thei ta na hin hlawa civil property ho po attack na hin bol na chungwa phamo ka sawin agang theilam pena government in hichiwa na tong ho hi holdo henlang dan dung zuya go na pe hen a khuti lawa hi le tu chunga hichi thil so hi a chaina hi hen tu chunga hi chi to bang thil so ahung thil so to bang ho avela ahung ki na hi le Sadar Hill sta chapa ho ki ging sadema ke hi tawin kei ho jong hita hi aphat chenga thibe a ka thei ta lo di wa hi a hi na dung zuya atato a don but na hung ki peding a hi in hi chi ting le chun government in mo na ki pu de wa hi ti jong hi thupon a hin bolovin tu a jong hi agang theilam pe na civil mi ho hin kho dam sela theina ding la khole veng bitta le lungmong ta a chen theina dinga government in pan la hen a khuti la wa hi le ta chapa ho and the lungdam sela thip be a kemo talo ding a hi chi hi Taphou wang kho hung ke hal na hi a chaina a hi in hi chi to bang thil so avela a hung kit na hi le ta chapa hon action kila ding a ta to a nga chungwa thu kitan ding a hi in hi ji chun hi chi hi a chaina hi sa wan ti a jong hi gi na to a hin thowi ti jong chu mu a hi in ke pa le jeng in Sadar Hill sta chapa hon hi chi to banga thu so na hin bol ho hi pathinin patheina bo vintin aban le na thil so bangwa thil aso a hi le chi pi ding in jong ka hin ti min hi aban le tengnopal gam kai langa sailo han chawa hi press release khat ahung ki bolin jan hi a hi chi hi join CSO hon press release ahin bol na wa hi in ama hon aseina wa he point thum api win hi chi tengnopal gam kai sunga saivom wang kho a IRB 11 battalion tundo dinga to gon kinei pa hi kei hon nasata in daudal na kabolove aji chu hichilai gam kai hi Kuki Chate gam kai sung a hi in a kho hausan jong I macha het pi na anei pon agam kai sunga magistrate hon jong lamkai hon jong het pi na I macha anei pon MLA pun jong het pi na I macha anei pon agam kai sunga mi pi hon jong I macha het pi na akinei pon hiji chun agang theilam pe na hichiwa contractor project la a to go nei hon jong agang theilam pe na
nanga de wahi agam kaya cheng mi pi ho phalna beya hi chitobang to gon nahin vel bol wa hi le asi among a uma hi jong le nang hon mo na ki pu de wahi hi ji chun hi chitobang to gon ho hi hen phateta a hen iti wa hi le gam sunga chamna le lungmon na umma sa hen hi chi ting le bo chun THIL iza kai to gon ho achi hla ding jong le chi hla ding a hi in khutilawa gam sung boina ha sat na community khat la khat ki ka boina neu no ka a tu ni a chief minister hi han chief secretary hi han DGP police ho hi police a leader hi jong le hoita a hi chiwa construction ki bol ho hi agang theilam pena aveng sung a khosunga cheng agam kai sunga cheng ho phalna beya I macha tong thei po winati ti ho jong hi thupi ahin boluwi ti jong hi mu a hi kinen abana hi dengi chungchanga saikil lewan dengi hi tu le tu a hi Churchanpur gam kai sunga he anasal he jengin Churchanpur gam kai sunga tu le tu a dengi a hi lo le malaria typhoid ti a na vei ho hi tam le jengo a hi ta in hi ji chun hi chi chungchang thu a hi private school ho jeng jong hi hafta khat sung ki kha ding a hi 26 August 26 apana date 30 chan ge kha ding in jong phalna ahin bolta vi ti ho jong chu mo a hi in 24 August 2026 ni a jong chu joint student body hon in jong heta chu appeal ahin bol naw thum na ahin nei na ho jong imu a hi in hi chiwa hi zomi student federation a hi in Mars Student Association a hi in Kuki Student Organization a hi in hi chi student thum kiloi khom na student body thum kiloi khom na ho hin igam sung enam sunga natna za chom choma ta in school chapang ho school kai vai la khat aki kai to win hi chi chun a hi theya hi le hi chi dengi na hi apun be thailo na dinga hi agang thailam pe na school ho jong hapta khat be kha hoitin phateta a ki zenda mo hitin aban le chapang ho hi a condition dung ju ya school vel kai ki the a hi jong la kai sa hi ti a khuti lawa hi le chun gam sunga nat na hi student hon na sata in atho lel tawin hospital ho a adam lo jong hi atamma ma jeng ta in hi ji chun hapta khat sung school ki kha dinga hi tipna kahin bolovi ti a ahin phone dung jui wa chu tu a hi Churchanpur gam kai sunga hi student school kai simlai chapang ho koima school kai hi talowa school ho zo se jong hi phateta adam ding deina a chu aki kha ti ho jong hi mu ahin ahi le hi chi dengi na hi iti ki vendo ding ham iti bolwa hi le ei ho namsung zat sunga hi damna theiding ham ti jong hi Dr. Ning boy haukip CMO Churchanpur in jong phateta a hil chet na ahin bolin a video ho jong chu imu de wa hi in hi chiwa aman ana sei ho hi ken jong ka pomin di jong di a hi in tu lai cho e ho hin malaria na typhoid na hi lo le dengue na ho hi chi foggy ho ka ma hi abona dam jeng ding a hi lo le chi foggy I ka ma hi le thokang jo se thi a ngaban le dengue na hung talo ding dana hi igelo a hi chi chungchanga hi Dr. Ning boy haukip in jong phateta a igam sung inam sunga mi pi ki ven ding dan le mi pi adinga iti ibol wa hi le igam sungo wa ni chi thokang ho a lo na ding su mang thei na ding to gon inei thei di ham ti ho jong su phateta a e hil chet pe wa hin hi chi hi hoita ai ge la hi le tu a inam sunga boina ho to jong hin hoita ai te ka a hi le I din mun pau hi e ho hin a bull a root cause ipiham na hi choi ki hol ji lo aka ala a gang ta a damjing ding dana hi igelo a hin to dengin na kiti ho jong hi e hoita a veleu chun mi tampin na tu kicha ding jong hi bi se lo kicha loading jong hello dengi na je achu ki jong ki thi theina lai cho ai wang dengi na je achu thi te inge ti na jong ki di lo cho ai wang achu phate ta ki ve na hi le chi
cheng khat jong leo lo hi la mi pin ikiven do theu cha aman an ha sei pen cha hi le I gam sung inam sungova I tui ni pau hi su thingu hi ti I tui ni na pau hi a thien lo je a mi tam pin nat na ki vei a hi in chule hi chi thau kang ho hi a me chur ne ding a tui a thau chu a tui tha chu thau kang pi hling a hong hi theine dinga chu hap ta khat bo phat hi hap ta khat sunga chu thau kang chu hong pi hlinga mi a pe theya hi chi thau kang chun mi khat dengi vei khat chu a thi san na cho ma mi dang a vei lo khat a chop kit na hi le chun hi chi wa ko na chu nat na ki pe son thei hi mi khat le mi khat na ko na nat na wang a ki pe thei pun hi zong le thau kang en hi ta chu khat le khat a chop to ting le chun a thi san chu a hong ki mat ting le hi chi wa ko na chu dengi chu a ban a chal thei hi ti zong chu e hin sei pe wa hi na hi le hi chi wa ki ven do thei ne diu chu I khosung I veng sung I compound sung I in sung ki su then ding tui a kiting den ho na tui chat lo hela tui long ho chu ho lo chu tui a lai jing ho chu I ma cha ho na pon hi zong le na la hi hen a hi lo le I kem cha vela tui bu la na wa tui kiting den ham frit sunga tui den ham a hi lo vai le I in sunga syntax ho pova tui so ta ki koi ho hi chi asin lo hela ki mo koi ti ho bang hi chi ho sunga ko na chu hung ki pana ni chu a ko na chu thau kang jong pung na hi aban le hi chi dengi na po thau kang ho hi sau ta jong a leng thei po ya ti chu ni chu a hi le chun tu ni a igam sung inam sung hi ivet na hi le adi sa na chu chan pur gam kai sung hi ivet na hi le chun tui ahung le na zong le ki thi pai ina la ho koi ma cha asu thing pai ki lo nen ho zong phateta a pai ne ding do la ki pai lo na ki pai nom lo hi ta chu imu na a lampi panga a ona ile ki pai la kom na la o ma hi le hi chi na la chu ke mo po na hi asu thian ding ke mo po na hi ti talowa hi ta chu anum nomen ki bojing kia ka kisu uthen pole mi danga ipi kho dham ti to banga hi lung I ge alwa sense of ownership inei lo hi cho ai ho hin na igam sungu su then na ding lang pang hi ingai to lo hi cho hi je a chu tu a hi igam sung inam sungu wa hi boina ahung uma nat na ahung zong le ho ai na sadi set hi cho I chu iti su umang de hom te ale a root cause pen chu thokang lo ka ma a hi lo le mei khu lew lo ka ma thokang thi na dinga I ka mo chu hi chi si se a chu ki veng do thei lo ai hi chi I ka mo wa ko na chu mi hem zong I zan ham khat effect thei ai na poison hi chola tu lai ne le cha ho jong an che lo hing hi jeng jong hi lo le ai nge na hung ki wa a hi ta chu hung khang le na hi cho ini le a hi le dam na thei mala a chu ei dinga chu poison hi thei chu hi chi tu banga chu ei hon tu ni a jong hi Kuki CHATEN igam sung inam sung din mun pa hi ivet na hi le to a dengi nat na to hin ki lo thim cho MEITEI hole ka chana go hoi dengi nat na ho hi iti hi chi dengi nat na ko na chu ki ven diu ham tel abulla ki su thina doctor nun sei banga chu hoi ta ki su thina igam sung inam sung iki su thina hi le ni chi thokang ho jong chu pon tin nat na ho jong lo ding hi ti banga chu tu a jong hi igam sung inam sung nat na ho jong hi hoi ta a veleu chun na hoi ta I vet na hi le ei ho le ei hon ikisi mo hi cho igam sung inam sunga anian abu tampi I je wa chu tunia igam sung inam sunga attack ding a hi lo la thi ding a ball khel ding ki dim set jeng chu Echewa jong hi SIR chung chang jong hi ga vekit lew han SIR a jong hi ato tola ga velew han Kuki CHATE mong eisu mang naw hi tam hi ta cho hi chi ga velew chun Kuki CHATE tu chung SIR kila na mi izat ham khat ki delete ho hi ana kila do ho hi mi sang som gup le sang khat walang ki chu a hi le naga hoi ga velew chun a population na chu e ho sanga tam zo chu a hi wanga ama hon SIR bol na wa ana athi ho ti ding ha a hi lo la gam sunga ta lo
te si anomolium ta ho voter card nei ta lo ho na hi chu ho chu anasu manga virus sang som li le sang thum ham khat bo hi chu 43000 la bo hi chu ai wang e ho a chu ga velo chun 61000 lang ki ge to chu na a hoti ai le chu a population manipura jong chu a hlom pen hi hu chu Manipur kam kai sunga ka sai he hi chi chu a hi le chu e ho a hlom pen te tu chunga hi a tam pen ki hi chu alang khat langai che bai ga velo chu meitei ho chu tu le tu a hi in Manipur gam kai sunga dinga chu population na jong a tam pen hi chu ai wang ama ho jong chu sang som nga le sang khat bo chu na hi zat bo chu mi thi chu kisumang hi chu voter card nei lo na hi zat bo chu kila do chu a hi le tua sang pen hi event nai le chun Kuki Chate hi chu hi chi wa jong hi alang khat na chu SIR boy pia a leader a pang ho hi chi hon chong ipo mo ve ka ti chu na a leader ho hi chi wa a leader a ki thleng ho agam kai ama unit ama kho ama venga hi chi chungchang thu saya pang ho hin iti bol ham eho a population hom pen te chu isu mang tam pe no hi ta chu hi chi a hi ai le chun tu le tu a I population no hi sensa song kilakit han lang hi le I hung hom ta deu dan chu I ga ngai to a hi le pu na hil jing na hi ji chun a hi the ya hi le hi chu ho jong hi ei hon igam sung inam sunga vai I hop mo ba na I to ba lam kai khat hi ting le igam inam dam na ding jong hi I vet je mo ngai chu na mi sa ta hi jong le ama chu hoi lai ham hung nung lut kit de ham dam na lai ham ti phate ta ai kho lo ham tu ni a I ho a population hlom pen te hi chiwa akisumang tam pe na I pan pau jong hi za chat mai na za chat mai hi ei ho hi a hi the a hi la apang khom thiam lo te leader khat I hung hi ai le kilet sa a mi thu ki labi se lo to bang na ai to ji wa hi to bang hi ma hi ngi chun a thi ti lo chu e hon isu mang na deu lo so ama cha ta poi khuti khati a hi lo le hoi la ya cheng hitam hoi la ya ki chon ham ama chui la ya cha min nam ti ho jong ki khol lo phate ta ki khol lo wa amuna cha lo wa hi le ki mo kat jeng ti ho I bol ji wa hi zat pi I hlinu hi chu na chu e ho Kuki Chate I phat lo naw hi aban le tu a jong hi birin sing a hi in wai khem chan a hi in e ho hin I gel wa hi le a chom da na I gel chu ani ni a hi MEITEI hi chu MEITEI a hi ban wa jong chu amani hi BJP hi kit no chu party khat hi kit chu ani ni hlona hi MLA hi hlon chu khat hi CM lui a hin amai CM tha a hin la CM an hi masang hlona chu MLA hi tho politician leader hi tho chu na a khuti a hi le chun tu ni a hi IPA I khen ham e ho hin mi khen khan in birin sing I demo ba wai khem chan I pa cha no chu ai wang ana to ke bang tho chu ama hin violent ta ana to chu birin sing in ai wang wai khem chan in tu ni a hi non violent ta a hi Kuki Chate de na ta na to chu e honi he do lo hi chi tu a jong hi chi chung changa birin sing audio tape lik na chung changa jong hi mi pin pan lauten hi chi hi government in Supreme Court in dan di ta vai a hin ho ma a hin tan la Kuki Chate a mo po vi hi chi gal hung pin do na hi birin sing na to na birin sing pre plan chung changa hi chi to bang thil so hi ti pa hi mi pi henga hang sap mo hi te tia 30 days virtual protest akibola koi masani to sot kit lo hi choi chong hi po na ji cho e ho hi thil khat I gamina ma dinga apona hon thil pata ta hin po do vaile anunga zathop ding pa hi ji lo je ba I gam sung la sap na tam pi chu tu ni a jong hi e hon ngi chi te ni a chom da na I gel bang ba hi a chom na I ma cham lo MEITEI ani ni hlona MEITEI hi in mel ma ho hi vin ani ni hlona BJP party a hi kit hlonin ani ni hlona MEITEI politician leader hi kit chu Kuki Chate dowa pang melma hichi nam chu hiu chu izi chun tunia kanami te hon
khát khen khát phai khát asi etia sei na ding lampi lawai tunia wai khem chanin a sei na ajong hi ga belo chan ama holding bo gela na tong hi bo cho to a hi thing noi hi han a hi lawai le a koi koi chu civil mi hi zong le a community a Kuki hi han Naga hi han MEITEI hi han I to banga ki boy zong lao han lampi highway ho kha po te bas hol hei sa wei te ti cho e ho thi na man na ho chu I ma cha agel lo hi cho na e ho thi le man e ho boy na ho e ho in le lo ki hal chu ama dinga I ma cha hi lo chu hi cho chu don hi win lampi chu nom ta hlawin ti chu zong san ki sei cho na leader khat hi a hi le mi boina ha asat na ho chu asu hla ma hi le chun ada chamlowa highway chu ki hong ding ti na hi chula hi chu hi talowa nang ho na boy boy jong leu chun lampi nom ta a hlavin ti chu tu ni a hi chwa ko na jong chu alunggel ki he chula Kuki le Naga chunga chu wai khem chan in po na nei poi ti chu ki chi chu hi chun ken amasa apana kana sein igam sung inam sung nat na ho hi tu ni a Kuki CHATEN phateta I gelo angai THIL ki ti hi boy pi loading khat I boy pi jiwin hizi chun a hi the a hi le boy pi ding pa zo chu boy pi te lampi ho pau hi adi poi ki tia kana sei ji an tu a jong hi Kuki Women Organization for Human Right hon thupon a hin bol naw jan ha thupon a hin bol naw ba na sei chu a hi le IDPS ho tu a DBT ki bol ho hi chi ho jong talo ding a hi lo le hlom pi ding a hi lo vai le relief kema talo ho chu DPT mu talo ding ti to banga government pan thu so a hin bol ta so hi chi thu so a bol theine chu ipg ham wai khem chan in chamna tai Kuki CHATE gam sung jong MEITEI in a hlo theitan MEITEI gam sung jong Kuki CHATEN a chun theitan NAGA ho jong anop nop na chi theiwi ka gam sung wa boina ta poi tia a hlang sap je a chu hi chi to bang thil su hung chu a hi le tu ni ai hon condemn I bol kit no ta chu press condemnation ki so ta chu hichi DBT su mangding a hi lawai le relief a ho ki thopi na relief material hung ho I zan ham khat hi su mang ta ding tia central government in thupon a bol thein a in bol na chunga chu Kuki Women Organization for Human Right hon dem na a bol a hi chi ho hi ken masanga pan a kana sei a hi in phateta a gel le hen igam sung inam sung boy na hi e hon a root cause pa chu ipot chit lo ji oi birin sing audio tape chu phateta a boy piuten birin sing in a hin pat do ai hi chi boy na hi birin sing je a boy hi gam sung nam sung boy na ki tha to ki mat to na hi birin sing a hi ti chu phot chet na hung te hi chi chu a hung hi teng le aban le Kuki CHATEN tu le tu a hi MEITEI to cheng khom thei kai ta povin ka chen khom lo na sawa jong tu ni a ei ki bulu a tha chimit dinga to gon ei ki nei jing a hi chu ho to chun iti ka chen khom de ham ti pa hi phateta a bol le han tu ni a hi chi condemnation ho ta lo di cho hi chi condemnation ho ta lo di cho ate ka na in zo wai seu dengi na ho bang chu doctor nu na sei banga chu in I lo ho ki su theng hoi ten ei ma gam kai ki su theng no hi te ei ma compound ki su theng hoi te tui nen tui ki ting den ho sa lowa gotha na ga koi leo hen thokang zo si thin tin inat na ho jong ta lo ding a thokang lo teng la anat na lo ding he ati banga chu tu ni a jong hi Kuki CHATEN aza jari seva IRB kem ding lo ding I boyu na aban le SIR le loading I boyu NRC le loading a I boy ho a hi lo wa hi le tu le tu a hi chi IDPS ho DBT ding le loading I boy na pau hi ipg ham na hi chu ho I condemnation na za I bol na ho hi a lo na ding pa chu ipi ham Kuki CHATEN I thu mo separate administration atuma ke vai po na atuma government nei ding atuma thu nei na nei ding hi chi pa chu I nei tiengole tu ni ID DPT a ke boy pon tin IRB battalion igam sunga a loading ke boy pon tin aban le igam sunga NRC a loading ki boy lo di ta hi chi I boy now niaw ho chu asu mang na ding api pian chu separate administration hi chi chu separate administration I mu vai le chun hi chi boy na niaw ho chu e ho dinga ta lo di atum be a
tu ni a khat la khat ki boina ti ho chu talo li hi chi separate administration imuni tieng ole chun igam sung inam sunga boina ho jong hung ki tin Kuki CHATEN THIL khat i sei vai le central government in jong ina sa in tin ho adinga jong dam theina hi ding ai hi ji chun separation is the only solution na tu ni a chen khom ding melong KACHA NAGA ho yan MEITEI ho hen cheng khom le han ki do jeng le ki tha jeng le a hi wanga chu gamtum ki ne han la atuma government nei ta lew han tu ni a hi chi KACHA NAGA hon ei su boina jong talo ding MEITEI in ei su boina jong talo ding thokang mai ho boina ho jong chu MEITEI government hinga ki phin na talo de IRB kem igam sunguwa MEITEI government in set up a ball thelo di ta chu thu nei ta lo di chu ji chun a hi the ai le kanam mi te ho thil ki ti ilam zo now I movement pau hi ipia focus I bol di ham ti pa hi I het chet no ngai hi chi I het chet lo ji wa thil niaw ho po wa I boyu wa a hi lo le IRB ho po DBT ho po wa I boyu a hin tu ni a mi gen thei mi ha sa ho chu government na pi lo wa hi le tu ni chan gya a ina lo wa ki nung le nai lo chu ipi ani de wo tu ni a su be ding hi chi la do ta ding ti a to gon ki nei chu ipi ki khel na umami gam sunguwa Birin sing le wai khem chan in Manipur gam kai sunga boina tapoi gal tapoi chamna tai peace tai ti je achu hi cho chu ki su mang go hi lo a hi le tu ni a hi peace u mo hi tam pi bola gari lai sa wa I gam sung inam sunga email mo nom ta ilam la sa o hi cho chu ilam la sa the vai le DPT ho chu ki chai ding sa chula relief camp ho chu ke hon ki wa zo na wing I wa hi ji chun cham na I si mo hi chula hi chi hi tu ni a mi phabe pin ingai da mai theo hin igam sung inam sung boy na hi igam sung inam sunga leader mi house sa ho tu ni a business bol na inei pau hi a hi the ai le ngaleu han igam sung inam sung da min tin na tu na cha khang ge ya na ho jong zalen na namu thei de wai a khoti la wa hi le tu a igam inam ha sat na pa ei hon business bol na iza pa wang hi thil phamo ta hi ti chu a chaina iga phon theo hin tin tu ni Kuki news mang cha a gam sung inam sung din mun ho mi pi hon I het thim deu dei sa na a thu phon in bol ho pathinin pathei bo pi ventin mizo sin jong het thim deu ka ta sanin tu ni a hi chi video hin ve a hin ngai tho zo si jong na bon cha win pathinin pathei na bo jing ta hen ka ki pa